bizning bu sostavda birinchi martaba jiluvimiz, yishiroq jiluv kerak edi, lekin bir ko'p sabablar orqasida bekir jiluv bo'ldi. Bizning hozir mana bu jiluvimizning tip sababi, tip maqsadi bo'lajak mana din ahllari forumuna hozirlik. Çünkü bizning mana butun dunyo tarqalishida qarshidagi diniy ishlarni rivojlantirgan koordinatsiyalar совета deb atalgan, ana ishtirokning sababi da mana shu forumlar orasida azrak biz endi o'zimizning ishonligimizni koordinatsiyalarga tiyish edik. Bizning endi har holda tub burchlarimizdan birisi mana bo'lajak forumga hozirlik. Çünkü forum har kelib jita, forumda tüp problem elbette mana seksiyalar hem indi plenar oturuşda çıkışlar. Şundan da mana biz indi kongres bilen bir baş otapız. Yıldağı şabir ukay birine şeyne bulmasın dep. Indi türlü problemalarını koyup. O problemalar her bir imam için, din ehlileri için aktual problema bulsun dep. Mana o mesele biz indi her vakit koyarız. Mana hazır bizim forum şulay kelip jitdi. Hozir vaqti bek az qoldi endi forum mana 18-20 maylarda planlashtirilgan. 18 may bu bizning pandishanba kun. Bu kun endi qatnashuvchilar tirkala. Anar endi biz odatdagi seksiya o'tirishlarini shu 18 kunni uzdiramiz. Biz endi bizning bu traditsiya kirdi. Biz endi birinchi kunni mana seksiya o'tirishlarini uzdirib biz onda mana seksiyalar haqida da sizin o'z fikrlaringizni aytasiz. Nende problemalar qo'yamiz. Biz endi negizda shulay planlashtiraydik. Tegese bu seksiyaning yetakchisi, ular seksiyasini tinglab, tegese masalan diniy mag'arib problemasi ekanini tinglab, ol şunun bo'yicha endi doklad yazsa ikinchi kunni plenar o'tirishda. Shulayroq planlashtiraylik. Chunki u tinglay, fikr to'play, ikinchi kunni endi butun fikrlarni boshqa jilgan xalqqa yetkazadi. No endi ansi olay bo'ladimi, yo'qmi? Prinsipial masala tugul. Har holda olay bo'lsa da yaxshi bo'lar edi. Mana bizga seksiyalarning endi problemalarni qo'yamiz. Ona qararga kerak. Ham nihoyat endi bizning 19 kunni bu yıl bizim Kamal Teatrı'nda buluşacak. Kamal Teatrı'nda forum ve prezident katnaşında indi elbette eşiksiz. O prezident kaşan batışka kadar tutuştan sonra ansı haletli bitirir. Ondan tamam bir mesele mine Tatarstan Diniye Nazireti koyduğunda Kazan Hanları Siyeklerin jirlev merasimi o karalgan. Ulda imamlar jil işlense yaxşı bulur idi. Şu forum kısalarında belki vaktanın bir köp olmaz. Onu da kırtır biz Ulcimga kıt bula, Kreml'de bulsa Cumga namazı Kul Şarif'te okuruz. Bunu sıyıştırı işleriydi. Şuna göre alar indi işlenir. Kongresinin bu ülkede tecrübesi yok. Bizden için en mühimi şu seksi, onların problemalarını bilgiler, onlar indi problemaları bilgiler bulsa, şundan çıkıp biz indi çıkış yasavçılarına, azırak toplu başlarımız, ulda zor problem özünüz biləsiniz. Mullalar, onlar mecliske yerip, dua kılıp sadakalarga yarataydı, onlar bekçilerge yaratmıyor problemalar hakkında. Silerge yaratmalar. Deydim de şu problemalar, bulşundan da büyük mühim. Birinçiden indi, biz indi yıl sayın jıyılıp, bir ülkeyi bir neçeyini sizde taralasız deyip, sözü bulmazsan, ansa sözü bulsa bulur indi, ansa ikinci mesele, biz özümüz için o mühim problemalarını barlarga tiyiş. Mine hazır min haberlerini gene aytib, bulsa mine bilazer yavlıq meselesi. Elbette indi biz o forumda yavlıqını saldırı kerekli tugilmi deyip, ana indi bizning için hal etilgen problema. Lakin bit o problemini biz indi mine uzgan yılda süleşken edi. O revuşta biz tilegençe ol qaralmadı. Problema ol bik ciddi bit indi. Biz принцип светскости, дөньявычылык проблемасын белән бәйләнгән. Менә бездә бүгенге көндә безнең Россия конституциясында нәрсә ул светское государство бик ачык язылган инде. Ул бүтән диннәргә һәм инде дингә ышанучыларга нейтраль карау.
Bizden de yoluk meselesine kelip tirelüge, mana şu советское государство degeni ateistik, antireligiozный tip traktovka berilä. Şoňa görä elbetde mana forumda indi ol meselege mitingler kebek yoluk saldırası saldırmaz dip tügel, mana tirenerek mana şunu hukuki ýagyn koyup, mana ol dünýäwi döwlet nindi ol. Dünýäwi döwlet kısalarında konstitusiýa negizinde biz özübizning mana musulmanlarynyň ihtiýajlary nişik ýoklarga tiýişbiz diýip mana şol tirenerek elbetde şol koyarga kerek. Çünki indi ol ana bir ýawlyk hem Belazer ýagyna goýtaryp kaldyrga ýarar. Dünýäwi Şolak ol kızançka karşı Fransiyada hem Россияда şol ateistik rewişde трактовка berilä. Başga ýerlerde советское государство indi başga şara. Neytral отношения rewişinde. Менә ул mesele bar. Менә ikinçisi problema ул da hali bizning менә forumda җыелып каралганы юк иде. Ул да булса менә Грозныйда узган форум нәтиҗеләре. Biz bitinde bizim için de o bir prinsipiyel mesele. Ahl-i sünnet ve cemaat diyen için nerse o. İslam dininin için tarafdarları kim diyen mesele. Var bir ona belki o Grozny konferansiyasında olup Çinler şeyde bir katı etip koyulur. Indi onun dokumentleri de şoktay şulay işlengen idi. O meseleni de kararga gerek bitinde. Çünkü ol şoluk mına olup bir yok mu? O tradisyon İslam belki indi ol siz aytarsınız tradisyon İslam degen söz bizim için. Normalde tradisyon İslam, istinli İslam, ahl-i sünnet ve cemaat bugunky günde mine mezheplerge münasebet başka mezhepler hem başka şeýlerge bütünisi de şu problemaga kirä. Barany koýarga kerek. Ol meseleni de elbetde bitdigi turdan tura ýarap tügül. Belki Kingre gitip koyup şol mesele teresinde biz fikrimizni aýtуу turunda da uýlarga kerek. Mene üçinçisi elbetde ulda bulsa mene Bulgar Akademiyası. Mene kızgançka karşı Bulgar Akademiyası hakında şolay din ählileriniň de dünýäwi ziýalylarynyň da birge ýylyp söýleşkenimiz ýok. Çynlykda ise bit ol mühim zor proýekt. Çünki mene ona indi ýalgyşmasam bu şäherinde birinci mertebe ýaňrady indi ol 2013 ýylna Россия президенти юбилейга келгеч ол вот необходимость возрождения отечественной богословской школы dedi. Отечественная богословская школа. Şoňa görä mene biz Bulgar Akademiyasy indi mene hazret tüzüp bitireler. Indi Bulgar Akademiyasy 14.000 kvadrat metr göz aldyna getirasmy? 14.000 kvadrat metr. Mene bizning Rio binasynda bolganymyz bar. O 4.000 ýarym. Bizning bina kadar iş bina kadar bulaydı bizning Rossiya İslam Üniversitesining binasyna. Ýagny anda bütün mümkinlikler bolajak. Bütün mümkinlikler bar. Bina indi ol inşallah mene moýga biz Bulgarga Bulgar ýerine barışqa biletsilip de biter. Lekin mene işteligi Отечественная богословская шкоla. Garaplarında jiyarbız. Garapları da jiýylar. Akça tülesen kelirler. Olar da lekin mene ol Отечественная богословская шкоla mene özübizning tradisiýalarymyzni garaplar oşa nişik turgyzyrбыз. Sosiologlar ýazalar bu hakda. Mene bugunky günde bizning musulmanski молодежь ulalar kızgançka karşı. Olarda marginallik mene diýe tege ülüşi şakty zor. Marginal tege naşar ýakdan tugul indi ul dini min musulman diýen lekin onun totarlygyny garasan indi onun patriotistik hislerin Rossiya grajdany bolugyny garasan ul şundan da marginal. Şonda ýeşler pek köp. Munar bolmaska tiýişmedi. Bugunky günde bizning musulmanski молодежь, musulman ýeşleri de biz indi alar çyn magnasynda Rossiya grajdanlary min tatar, min musulman diýip aýtyrlyk bolsa. Ул ýok. Нашла курайндул проблема идентичности, не только конфессиональной идентичности, но и религиозная, конфессиональная идентичность, национальная идентичность мәсьәләсе улчыннан да бүген бик актуаль проблемаларның берсе. Ягылык мәсьәләсен күтәргәндә, менә ул чыгыштандан иттин безгә барыбер бер фикергә килергә кирәк. Беренчесе менә анда теге галим тота да, менә ди мөселман din ählileri bu meselede bir fikirde tugul, hicap mecburi tugul. Yani Müslüman galimlerinin fikri menda ortak tugul deyip getirip çıkarıyor. Musa Yarullah Bigiyev'nin eserin karasak, ol ayta hicap bir
Перенче ул диемена. Диса никап булганда күз ачык, лисан булганда авызга хатлы капланган безнең яулык җилбәп дигәнгә туры килә. Ул 5 категория бирә баш киеменең. Әле 6-нчысы бездә та калфак бар бит инде. Менә шуңа күрә менә безнең менә бу яулык дип әйткәндә ул бит инде платок дибез икән. Монда менә хиҗаб дигән ни өчен хиҗабны күтәрәләр? Чөнки дини әйберләрне карасак, сынап торып теге баштан аяк төрне бирүне бит инде берсе кирәк ди, берсе мәҗбүри түгел ди. Безнең Ханафи мәзһәбендә йөз ачык булган бит, йөзе бер кашанда капламаганнар. Шуңа теге хиҗаб дигән сүз ни өчен күтәрелә? Чөнки сынап торып дини хезмәтләрне карасак, хиҗаб мәҗбүри түгел шикелле килеп чыга. Аннары bir крайнысы була, икенчесе калфак таяри килеп чыга теге. Менә шуңа без теге яулык дигәндә, менә безнең теге менә бу әхәсеннә җәмәгать дигән безнең үзебезнең шушы әгәр күтәрәбез икән бу мәсьәләне, определение булырга тиеш. Менә бу баш киеме турысында инде теге хиҗаб дип татамасыннар, аны калфак кына яли дип. Менә бер безнең бер бөтен дин әһелләренең бер фикере булырга тиеш. Аннары Францияны китерделәр. Менә ничә процент кеше нәрсә фәлән дигән Франциядә шушылай. Ну бит Франция тәрене дә салдыра. Тәре турында бер сүз дә әйтмиләр теге. Ну бит теге әгәр Франция күтәрсә, безнең шулай ук аргумент булырга тиеш. Менә бит ул Свитский государство, менә бит мәктәпкә кергәндә давай менә христианнардан тәрене салдырып кертә башласак, реакция ничек булачак теге. Безгә теге аргументлар төрле яклы, киң һәм грамотный булырга тиеш дип әйтәм мин. Баш киеме мәсьәләсендә дә менә платок икән, анда хиҗаб дигән сүз күтәрелергә тиеш түгел дип әйтәм мин. Чөнки хиҗабка сынап торып, менә алып киләсәрне, менә хиҗаб мәҗбүри түгел, Коръәндә тәфсирдә язылган, менә сез хиҗаб дип әйтәсез. Бу да менә шуңа аңа менә Рафаэль Хакимов җәдидизм дип язган китап бар, анда 5 төрле ни бирә теге. Аны безгә күрсәтеп, менә шушы кыяфәттә я шушыннан дәршеник булды дип теге. Нау калфак дигән әйбердә теге ну ерсен аны кигәннәр, менә кызганыч инде 18нче елга 17нче мөслимәләр съездының фотосы бар. Аны WhatsApp-ка яулык белән рәбәт шәһәрләрне куя башлагач әйттем, мөслимәләр съездын карады, анда бер яулык кеше дә юк. Бөтенесе калфак бара утыра теге. Безгә дә бит инде алай да ярый, булай да ярый дигән әйбер булырга тиеш түгел. Biz aşı xat белән Мордовия Республикасының башлыгына бу күсеменә aşı xat җибәрдек. Бу хатка бәйле әлбәттә андагы фикерләр, тәкъдимнәр, алардан да иҗтимагый палатадан да килде безгә җавап буларак. Һәм бу aşı xat Бөтен татар кеңесенең сайтында да, татар телендә дә, рус телендә дә бар ул. Ике телдә дә менә сезгә бүген тапшырылган безнең бик күп имамнарыбыз, хәзрәтләребез, динәрләре төбәкләрдән килгән. Шуңа күрә сезгә инде без рус телендәгесен тараттык. Siz шулай ук шушы хатны да кулланып, тиешле инстанцияларга мөрәҗәгать итәсез, чөнки бу Бөтен татар кеңесе башкарма комитетының фикере менә монда барсы да чагылган бу мәсьәләгә бәйле. Форумга кадәр ниндидер решение зурак масштабта табарга кирәк. Чтобы безгә дә Татарстанда да ул әйбер ниндидер әйләнмәсен Мордовия вопросына. Без шит төбәкләргә безгә дә давление булмасын. Ниндидер без документ хәзерләсәк иде конференция вакытында бу яулык турында. Обращение прям президентка может быть сразу. Как раз сіз считаете, что яулык ниндер бір неберге да яулык тура. Но нешіктер аны ниндер формада, потому что күп келе біздің ярушыларыбыз Татарстанның советникларда, ученыйларда, бик уважаю. Но 6 түрлі берер типта оценка назвается 6. Saat 6 mı? 5 mi 6 mı? Yok, bu sayarlar bir gifle ne getireyim?